Taata ntukusiima, ntukukugeza, ntukuhekitinisa. Oli ruhanga nyakwikalire mu kitebe kyawe haiguru muno. Webale mukama w'abakama habwe embabazi zawe. Ntukusiima habwe kutuha Yesu Kristo. Ntukusiima habwe amagita gomoya arukwera. Ekiro kyati twizire kusaba mukama w'abakama. Twizire kusaba amagita gomoya arukwera ganya kuchebe koligo gejabo mezi boitu. Gacho buli chikoligo. Gaimu cyabajwahire. Bible negamba amagita gacho buli chikoligo. Hati mukama ntusaba amagita ago nigo gagerero abomezi boitu. Gasumura kandi gacho buli njegere zisubire bigere byitu tusobole kurubata mu bugabe bwa Kristo Yesu. Gacho buli njegere zisubire mikono yitu tusobole kukora ebya mukama agonza. Leka amagita ga mukama ow'amaani gaija abomezi boitu tusobole okuragura ebigambe by'obwomezi ebya mukama ataire mu bomezi boitu omwibali ya Yesu. Leka amagita gaija abomezi boitu okwetwa kwaitu kuhikire omubwire buno obwebiro by'enyuma omwibali ya Yesu. Ai mukama leka amagita gaija abomezi boitu gacho buli chikoligo ekyarugirire mbuzarwana boitu omwibali ya Yesu. Ai tate ekiro kyati leka amagita gawe gagere mbomezi boitu gagere mbitukora byona galeta okusukururwa okushaka tusobole kumanya Kristo nko kutaka mumanyaga tusobole kurola ekitinisa kya mukama nko kutaka kiroraga tusobole kukora bya mukama yatutumire kukora ebyatulemerira. Ai mukama hereza amagita gawe abomezi boitu ekiro kyati. Ai mukama hereza amagita gawe abomezi boitu ekiro kyati. Gatukozese ebyo tutumire kukora. Gatukozese ebyo gonza. Gatukozese byona mukama ebyo tuhaire kukora munsi ene y'abomezi. Omoya arukwere kiro kyati. Leka amagita gawe geja abomezi bwange omwibali ya Yesu. Omoya arukwere kiro kyati. Leka amagita gawe geja kono kange omwibali ya Yesu. Ngambe bigambe by'obwomezi. Ngambe bigambe biranyumiza Kristo. Ngambe bigambe birayimikya abantu okuruga mu buceke kubagara mu maani. Ngambe bigambe birayimikya abantu bikabombeka mu kikaro ky'okubatera hansi. Omoya arukwerekero kyati. Ebigambo byange bifole manda g'omuro. Ebigambo byange bifole endimi z'omuro. Ngambe bigambe by'obwomezi. Ngambe bigambe biranyumiza Kristo. Ai tate ekiro kyati. Amagita gawe leka gagwa abomezi bwange. Emikono yange ekole eby'amaani. Bible negamba ngwe engalo zange ozegesa okurwana. N'ebyara byange obyegesa okurwana obulemu mukama. Ai tate ekiro kyati hereza amagita gawe mbomezi bwange. Nkole ebyogonza. Nkole ebiranyumiza ibara lyawe. Nkole ebyo bwampere kukora mbwire buno mukama wange omomezi. Hona nambere mbulire. Nambere ntaina kuba leka amagita gawe ganyiheyo. Ekiro kyati omwibali ya Yesu. Omoya arukwera nyebembera. Onyiheyo mu mihanda nambere mbulire. Ongara mu mahanda. Ogwo kwetwa kwange. Omoya arukwera nyihayo nambere mbulire. Ongara mu mahanda ogwo kwetwa kwange. Omoya arukwera nyihayo nambere mbulire. Ongara mu mahanda ogwo kwetwa kwange. Kuruga ekiro kyati leka ndobatera mu kwetwa kwange okuli mu Kristo Yesu. Kuruga ekiro kyati leka nkole ebya mukama yantekaniriza okukora mu bomezi buno obwensi. Kuruga ekiro kyati leka maiso gange garolere kyonka ekya mukama ntumire kukora. Habwa amagita aganya kuli abomezi bwange. Kikole ekiro kyati Taata okikiriza mbomezi bwange. Kikole mukama w'abakama okikiriza mbomezi bwange. Ninkusima habwa amagita gomoya arukwera. Omoya arukwera yangushe bigere byange kurubatara mahana yawe. Omoya arukwera likere mikono yange kole ebyogonza. Omoya arukwera leke ekitindisa kyawe kigwa abomezi bwange. Leka omuro gwawe endimi zawe z'omuro zigwa abomezi bwange zimpindule kandi nsobole kuba muntu mushaka. Nkoko amagita gawe gagwira hali Saulo gamfora muntu mushaka yatandika kuha obunabi. Leka amagita gawe gagwa abomezi bwange nanyofoke muntu mushaka omwibali ya Yesu. Ninkusima mukama wako abintu byona bikozere. Ninkusima mukama aba amagita amashaka. Ninkusima mukama aba okunkozesa ebintu akakoraga.
Ninkusiima Mukama bw'okuntwala mbikara n'amenta akagendaga. Ninkusiima Mukama bw'okuntanganisa abantu akatangana hoga abaratwara mu maiso obukama bwawe. Ninkusiima Mukama habw'okucobulinja eggere zoona ezibaire zindemeseza egenda mu maiso. Webalayi Mukama wange omumezi habw'okuba iguru eriri haiguru y'obwomezi bwange ekiro kyatiri kingukire kandi omwiguru okwo naharugayo buli kintu kyona ekinkwetaaga kukora ebyogonza mu bwomezi buno, kukora ebyobwaruhanga, kukora ebyobuhikiriire, kukora ebiranyumiza Mukama w'abakama. Webale Mukama wange habw'okuba ompeire obugabe. Webale Mukama wange habw'okuba ompeire byona ebinkwetaaga kukora ebyogonza. Tusiimire ntukugiza kuraba mu ibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amen.